Aduh, ya enjo abah amanah. Abah yang ngopi. 5 uwe sasa. Ambo gitu. Bulat PKP. Aduh, dikelah. Aduh, iya ya. Ini kalau repo. Warung repo. Lempang repo. Ada repo. Ke Bujang mah. Abah kuat. Ayah lah. Kecil lah. Ada repo. Sama lah yang itu abah. Abah yang ngopi. Cok cái này hay à? Đây là cok. Ayam banget kan? Abah tengok ribu, biasanya. Halo. Abah tengok ketua warung teh. Oh. Mesti mana bang? Muskulin. Kita hay. Batulan tak kawan, batulan ulit. Ulit. Oh. Ayam ngopi rồi teh. Baik di kita aku abah sekolah. Ini nggak lakukan idenya. Cek, awalung oh itu, kopi gitu. Oh, cek apa? Nanya kelak. Tu lari lainnya. Udah kah nengke? Udah nanti. Oh, mana lo lepeu? Oh. Bahasa sekolah teh. Pasti lu. Kelas 3. Oh salah. Abah pohon dari. Namanya nanya. Abah nggak sekolah. Kamala beli kopi teh nanya. Aceh kolobok nanya beli na. Kamala. Salila geding. Abah kita puasa ngopi. Halo. Abah nanya. Itu Salila. Tuh gedingan kayak. Abah kopi nak. Cok. Kamana beli kopi teh cok. Mau gedenya gening menilai beli teh. Pino. Atau boga incu teh. Abang ngopi lainnya. Aduh. Mana liang nak? Mana? Iya. Belumnya. Abah nggak kolot. Coba coli ya. Oh. Langan dong ya itu abahnya. Dari kokoloyokan tepung kacawa panas. Oh. Maleng ngabel kota laki wae. Ulah. Oh. Awawe mah ulah ngabelut. Naik tangka. Oh keluar ya galaksi ya. Oh. Dia cowoknya abah pulang ngalakon we nya dia abah. Oh. Bahulah. Abah keletik mah. Panoal. Oh. Amun aya festival Salamaya. Abah mah. Main tido. Aduh, abah lumayan. Di akar. Oh. Kira. Kita dekati. Awak berapa? Oke. Aduh. Kak. Ngopo apa? WC ini rumah. Oh. Kau bohong. Dibohongan ku abah. Oh, abah mah bangun. Ulah diturutan kan deh. Suku nak lu ekol teh. Tenco abah kitu bisa kabatur. Abah kopi deh. Mana liangnya bejaan mana? Bột mana kita dia kopi. Alo, abah lo à? Ini lah tak naik.
Yo ayo dede. Oh, lo abah. Abah lo wah. Ya. Ngaco. Halo. Yo ayah dede. Telepon dari mu aja ngabah. Elek, gede ngekut. Yo, ayah lakon abah politik bangun, ha? Nah, kira cerita. Suatu hal abah teh. Seberang gening orang ti isuk-isuk di dia orang ke sekolah agama siga nama yang geus jam 2 indung orang ge neneangan baik lah dah sekolah agama gen kesal ning ulin gua jawab maki ya awal batur orang yang ulin awal batur batur masuk sekolah agama si genut sekolah agama meren yang kurang hirup mah rame amun eueuh heureuy mah leukeun ku urang genut aduh udah kuat aya modoh di mana nah oh di dulu nu caket udah kuat lumayan lah kalau pensakenan sana alhamdulillah putaran gede luar tahan bibit keluar nih terus berbuang aduh salun cukup ya kemana nyarikan gugolan kemana dipakai naji tuh ayah si Aceng pasti ku si Aceng ya sampaikan lah benang keningan sareng jeung kopeana si gendut mah koret ieu ka urang we di pentaan ge embung aya pun kopeana urang sumputkeun jeung sarungna nanti eueuh batur jang ulin lawan ngabaturan ieu bangor mah tara di baturan dipikir-pikir bener nih cek batur orang teh bangor tidak teh bangor teh rame sepi di lembur ieu teh ibaratna pawayangan aya si gareng aya si cepot nawa si cepot bakalan terame tah kitu di lembur gen amun eueuh urang teu rame geus tong ngawakong wae jiga kolot sare keninan ayah Aceng mana kopi Aceng salung abi hah mana kopi Aceng salung abi kok kucing digigiwing teh yang benar kucingan di mana kaditukeun tuh si ucing si gendut menang we ditipu-tipu ku urang teh Aceng teh atuh bager
Lamun tadi disebutkeun mah teu rame. Ceng teh ming sare deui. Kaki tujuh. Pohon. Hati anjir. Hati. Hati. Kaki mobil banyak. Capek hati geus ngawangkong. Buat. Balik. Maghrib. Tukang sare. Embung ngaji. Nyorangan we di sawah. Aduh, untung orangnya jadi pacok orangnya. Ya, kopi aki beak. Daek mali kopi deui teh. Cuman tak wae. Cucu mah. Nanti kita teh sok karadae. Ya, di bere duit engke ku aki. Oh, tare bocok. Saya pegang naon? Yang aja. Yang aja, oh. Ada komen. Aman saya bunga. Mah we. Pamengan teh potong hewan. Oh, Masuk. ongke ditambah 50 perak konya. Jadi 1.050. Oh, boleh. Oh, nggak cukup. Yang sabaraha tuh? 1.000. Oke, Senin bari Jumaahan. Oh, Kopi naon? kopi hidang doi. Oh, Tidak. nah, yuk bawa tuh lah. Oh, Yuk, yuk, yuk. tong dilaya coynya. Oh, Dek, saya kopi nak. Emang ngajang naon? Orang uyahan. Ih, ulah nu abah. Kan si abah ge relatif nage bangun. Oh, heeh. Tadi kadenge teh cerita si abah. Kadenge. Kan cek si abah. Namun heuy. Moal rame. Oh, heuh nya. Nanti kita yuk. Hayu, uyahan. Ayo. Ting, 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 ting. Hei, udah lupa tuh ya. Tenang. Guys, cek aja. Itu depan lah. Udah. Terus, yuk, yuk. Ya, Bang. Jadi. tuh. Aduh, lagi latring beli deh, Kan cuk. ini juga lah. Koknya cuk. Aduh, ya aku abah di ragoknya cuk. Aduh. Cuk. Lu naon cuk. Aduh, Kopi. Kita kopi. Diuyahan. diuyahan. Cuma diuyahan. Aduh, kok naon diuyahan? Kan abah ge pas ke bahasa eta bangun. Jadi, cuk, nurutan apa? Aduh, tadi turutan lah cuk. Aduh.